Iside nasekutabumbana insimbi yesihlanu lomuhla entsambama imbube emhlaba inkosi Mswati wesithathu yaphakama yaflathela live leMaswati inkosi ihamba ngekuphekeletelwa ngimaka inkosikade ulamathebula kanti ibhekise emabombo lapha eveni lase Zimbabwe. Imbube ke nayifika eZimbabwe nelihlelo lolicwele njengoba iya khona ku state visit. Imbube emhlaba itawucaya phe Victoria Falls lapho itawungenela khona umhlangano lobitwa nge-Transform Africa Summit lobuketa indzaba te-Information Communications and Technology. Nayisuka lapho itaya edolobheni lase-Harare lapho iyela khona njeke state visit. Itawugcina lapha edolobheni lakabulawayo lapho iyovula khona umbukiso wetekuthengiselana i-trade fair yakulela live. Kanti ke imbube emhlaba lapha ke esikhumuleni setindiza eKing Mswati the 3rd International Airport ephekeletelwe ngemakhosikazi bantu benkosi ngilolo bambe kuba ngivuna ngikhulu yena imphunga Themba Nhlanganiso Masuku tindvuna tembuso emabandla kanye neMaswati onkhana. Etinzameni temsakado we Channel Yemaswati kubika khanyisile mabuza ngina Julisa Mamba esikhuphe.